That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Narito ang mga nagpatunay ng bisa ng iCure 18-in-1 Coffee at iCure 32-in-1 Coffee. Siak ni Sangguniang Bayan member Cornelio V. Carta Jr., Tiili ti Burgos, Ilocos Sur. May sanak met na user ti iCure products. Manipo di diagos usar na ko ni ti iCure Coffee ket simaya ti tirikrik-nak. Islasanak na mabanmandog. Orayan nyaman nga nadagsen nga obra. Ken kas may isang inhinyero, makatultulong pa'y kanya kung rin no kasano ti puyat, ken kinaado ti pakakumikuman di project size. So nga awisen kayo met nga mangusar iti daytoy. iCure products tapno sumaya ti salunatyo akas kanya. iCure 18-in-1 Coffee at iCure 32-in-1 Coffee. Bili na! Boom! Papaya! White rose papaya! Yeah, yeah, yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White rose papaya! New White Rose Papaya! Ada double whitening ti papaya extracts can vitamin B3, clinically proven mangpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka! White rose papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya pudaw, papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Goodbye to me, mancha! Hello, bright bar blue! Isang labanan yan! Bright bar blue! Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha! Hello, bright bar blue! Isang labanan yan! As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Amo nakapagtimplakan ti kape nga iCure. Yan pa met daytoy iCure Supreme 8-in-1. At daan daytoy ti green tea, chia seeds, mangustin, moringa, turmeric, stevia, ken insulin akang runaan aramen na. When adda insulin na, bagay daytoy a kape kadagiti na nga to ti sugar level na. Iso nga timpla imon kabsat. iCure Supreme 8-in-1 Coffee. iCure Supreme 8-in-1 Coffee. Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Marcafe. Ano ba yung Marcafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe, ang sarap ng natural. Siyak ni Antonio, 68 years old. Saan ko nga yung panunot nga kastaunay ti epekto ti diabetes kadagiti mata. Kan kanayo na lumnablabo ti panagkita ti mata. Ken kaslakan kanayo na matmatak ti init kapata narigat nga maibtur ti silaw. Aday gayam ko nga nangising-nasing ti Iberica ni A. Gaputan natural ti ingredients na sinubliak daytoy. Ken patiyem. Daytoy ti kasayatan nga desisyon nga inalamid ko. Ita, awanan ti panaglumnabo ken panakapuy ti mata. Makabasa ken makabuyaak ti TV nga awanan ti rigat. Nung may saka nga diabetic ken agregagat ti matam, ti I highly recommended ko ti iBerry. Sabsapulemitan ti iBerry kadagiti agpalpalusot ti agas. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Beno na yung baga bigat tayamin nga sa ngapad, ha?
Bigat ti Miyerkules 5 ti mabilang iti bulan ti Nobyembre tawen 2025. Sumangbayan ka na kayo ti programa tayo Sirma Tan Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Dito ilang the first and famous radio station in the North, ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. At yaro ti araken gayam yo may sa kadigiti timon ti dati programa ni Ronald Domingo. Ken kasamet ang tinagan ni Caruba Sita Makalipis. Itibiyang ti mas control ni Engineer Mark Tuliao. Kasamet ang itinagan ti administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat. Supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Ken kasamet ang itinagan ti gobyerno provinsyal. Babenti pa ni Daolo ni Governor Cecilia Araneta Marcos. Ken ni Vice Governor Macho Marcos Manotok, itibiyang ti Provincial Information Office, babenti pa ni Daolo ni Attorney Ermila Bayog, kasamitan ken ni Mr. EJ Dayos. Sangsang kamay sa kami nga may kumablaw kada kayo tinagasat nga agsapa, nagasat nga bigat, nagasat nga oras digita day ti banlasi tao. Nadami digitay konsensyo, mabalin nyo ay danon digita, babenting kay pa nag-text iti 0962-319-4703 ken 0935-8043-395. Alamin gagayam ker kabsat ket digiti kangrunaan nga intay mapagsaritaan. Syempre ito yun ang ipadalon ti kaw dyan nasasaaden ti panawen. Manipo diti pagasa DUST. Gagayam ken kabsat. Kabayatan na ni Governor Cecilia Araneta Marcos no sa dinno inatendaran na detoy Provincial Indigenous Peoples Month Celebration. Naisyan kata mismo iti Dapayan Building. Gagayam ken kabsat. Kasamatan ni pailang Governor Cecilia Araneta Marcos nang ipaay ti mensahe kada ito'y naisangkat nga Cooperative Month Celebration and Awarding Ceremony. Dahito iket na isangkat mismo ti Centennial Arena agayem ken kabsat. Kabayatan na ni pailang Governor Cecilia Araneta Marcos presentar na digiti nagapuanan na gagayem ken kakabsat. Kada ito'y sumagmamano pa lang bulan akas panagtakem na akas gobernador iti probinsya tayong Ilocos Norte. Ni Meta Vice Governor Matthew Marcos Manotok kinatarip nung na digiti Pannakabagi iti Ilocos Norte Provincial Agriculture Office gagayem ken kabsat no sa dino napagsaritaan digiti nagdudumang banbanag at ito'y ket napakasiknan iti beneg ti agrikultura iti probinsya tayong Ilocos Norte gagayem ken kakabsat. Digito'y ken sumagmanunto pay nga digito'y sumagmanulaeng papaulo digiti kangrunaan ngayon tayo mapagsaritaan ken kasameten akalawat to ka digiti reports danon digiti kakadua tayo. Bueno gagayem kirabsat iti dete gundaway insigidan ngayon tayo ni padanon ti kaw dyan nasasaaden ti panawen manipo diti pag-asa DUST kasanon ti pagsasaaden ti panawen iti probinsya tayo tamuyo ket idi na minsan kalman di kalman talagang aglaylayos iti paset ti Cebu ken kasameten iti Kamindanawan gapu pailaeng kadetoy Bagyo Tino agagayem ken kabsat. Okay, iti daytoy gundaway intay ni padanon ti kaw dyan nasasaaden ti panawen iti daytoy nga aldaw. Radyo Ronda Weather Update. Kaya na dito yung weather forecast, ket idandano ka na tayo ti Enjoy Coffee para tumagal ang pagsasama at paglabing-labing ng partner, uminom ng Enjoy Coffee. Ti Icor Products ket available dito yung RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Tino maintains its strength as it continues to threaten northern Palawan. Nagtultuloy dito parang daldalapos ni Bagyo Tino. Iti paset ti northern Palawan, gagayem ken kabsat. The center of Typhoon Tino was estimated based on all available data including those from Busuanga Doppler weather radar over the coastal waters of Linapakan, Palawan. So iti palang Palawan iti talagang dupdupraken na gagayem ken kabsat. Maximum sustained winds of 120 km per hour near the center. Gustiness of up to 165 km per hour and central pressure of 980 kastameten west-northwestward at 15 km per hour. Extent of tropical cyclone winds is strong to typhoon force with extent outwards up to 300 km from the center. Tropical cyclone wind signal effect kagayam kirabsat dito yan tropical cyclone wind signal number 4 wind threat typhoon force winds warning lead time 12 hours, range of wind speed 118 to 184 km per hour. Potential impacts of winds significant to severe threat to life and property.
The northern most portion of Palawan, El Nido, Taytay, Araceli, including Calamian Islands. Tropical cyclone wind signal number 3. A storm force with warning lead 18 hours, range of wind speeds 89 to 117 km per hour. Potential impacts of winds moderate to significant threat to life and property. The northern portion of Palawan, like Dumaran, San Vicente, Rojas, including Cuyo Islands. Tropical cyclone wind signal number 2, gale force winds, warning lead time 24 hours, range of winds, wind speeds 62 to 88 km per hour. Potential impacts of winds minor to moderate, threat to life and property. Luzon, the north or the southern portion of Occidental Mindoro, like Magsaysay, San Jose, Rizal, Calintaan. The southern portion of Oriental Mindoro, like Bulalacao, and the central portion of Palawan, Puerto Princesa City, including Cagayan Silio Islands. Tropical cyclone wind number 1, strong winds with 36 hours. Range of wind speed 39 to 61 km per hour. Potential impacts of winds minimal to minor threat to life and property. Luzon, the rest of Occidental Mindoro, including Lubang Islands, the rest of Oriental Mindoro, the western portion of Romblon, Santa Fe, Santa Maria, Concepcion, Looc, Alcantara, Udyangan, San Jose, Perol, San Andres, Calatrava, Corcuera, San Agustin, and the southern portion of Palawan, like Aborlan, Quezon, Nara, Sopronio, Española, including Calayan Islands. Visayas, Aklan, the rest of Antique, the central and western portion of Capiz, like Sapian, Tapas, Ibisan, Cuartero, Dumalag, Sigma, Dao, Mambuasaw, Hamindao, Dumarao. The central and southern portions of Iloilo, like Kalinog, New Lucena, Maasim, Uton, Favia, Duenas, Barutac, Nuevo Gimbal, Iloilo City, Tigbawan, Anilao, San Miguel, Leon, Mina, Santa Barbara, Leganes, Dingle, Saraga, Bingawan, Cabatuan, Alimujan, Dumangas, San Joaquin, San Enrique, Badyagan, City of Pasig, Pututan, Lambunao, Tubungaw, Igbaras, Janway, Milagao, and Guimaras. Other hazards affecting land areas, heavy rainfall outlook. Kunanad toy? Sige. Po talagang aduti saksakupen na dito. Gagayam ken kakabsat. Today, Cagayan Valley kunanad toy, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, and Zamboanga Peninsula. Tomorrow, November 6, Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Pangasinan, Zambales, Occidental Mindoro, and Palawan. Friday, 7 of November, Batanes and Babuyan Islands, coastal flooding. Okay, posible nga aglayos kano dito gagayam ken kabsat. There is a high risk of life threatening and damaging storm surge with the peak heights exceeding 3.0 meter within the next 24 hours over the low-lying or exposed coastal continuous Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Palawan, and Antique. Referred to storm surge warning number 11 issued at 2 a.m. today. For more details ko na natoy gagayam ken kakabsat. So nabanayad detoy Bagyo Tino gagayam ken kabsat ket adati posibilidad na nga layus na gagayam ken kabsat. So kadagiti natakamat nga luglugar ket posible nga tuloy-tuloy palaing itinda panakasagrap iti panagtudo ken panaglayos, especially iti paset na iti Palawan kasamitan iti Cebu, gagayem ken kakabsat miida. So dayta tikaw dyan nasasaden ti panawin, manipod iti Pag-asa DOST. Radyo Ronda Weather Update. Okay, alamin gagayem ken kabsat dayta ron tikaw dyan nasasaden ti panawin.
Lolos man det, tikuhatan engineer. Okay, goray ka man, takitan taman, mayatin. Okay, alaman, gagayam kaya na kabsa, tuloy-tuloy na tatintay. Panagkakadwa, panagdrangay ti programa tayo. Ti progress. Okay, alaman, ag-commercial tama. Okay, aga beno gagayam kabsata. Intay to sublyanan digiti adadupay nga damdamag informasyon kalpasan ka digiti sumag mana pamalagip. Manibod pa lang iti studio. Okay. Engineer ko kampay lang. Katama di deto. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 8:32. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. iCure 18-in-1 Coffee at iCure 750 mg. Ako si Mary Grace Belino na taga-Pantay Fatima, Bigan City. Isa akong singer. Dahil sa trabaho ko, palagi akong nagpupuyat kaya nagkaroon ako ng sakit na anemia. Narinig ko sa radyo ang iCure 18-in-1 Coffee at 750 mg capsule kaya sinubukan kong gumamit. Simula noon, naging okay na at maganda na ang aking pakiramdam. Kaya kayo, subukan nyo na rin uminom ng iCure 18-in-1 Coffee at 750 mg capsule para laging malakas ang ating katawan. Yan ang bisa ng iCure 18-in-1 Coffee at iCure 750 mg. Bili na! Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Marcafe. Ano ba yung Marcafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe, ang sarap ng natural. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Problemado ba ang iyong katawan? Eto na ang kasagutan. Uminom lamang ng DOK, Doc Herbal Coffee. Mga pala si Marialyn Castelio, isang reporter sa isang TV network taga Santiago. Sobra po ako nagpapasalamat sa Doc Herbal Capsule Super Gold at Doc Herbal Coffee 21-in-1 kasi dati nagkaroon po ako ng bukol sa gilid ng aking suso. Nang dahil sa araw-araw kong pag-inom ng Doc Herbal Capsule Super Gold at Doc Herbal Coffee 21-in-1, nararamdaman ko na unti-unting lumiliit at lumalambot ang aking bukol. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam ng masebo, malo kaldero, tanggaling for everyday. Kasta the Smart Iti Dishwashing Paste. At double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis, fantastic sa metal at plastic, number 1 to tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kadapulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Good para lumit masya. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit matanggal ng dumit ng tiyak pero di masakit sa kamay. Good para lumit masya. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Ave, ave.
Ako si Albert, 64 years old. Bilang isang senior citizen, mahirap na para sa akin ang pagbasa ng maliliit na letra. Tila hindi na malinaw ang aking paningin, lalo na sa gabi. Inirekomenda ng aking kapitbahay ang iBerry. Sa simula, nag-aalinlangan ako. Ngunit pagkatapos ng ilang linggo, nakita ko ang epekto. Mas malinaw na ang aking paningin at mas madali na akong makabasa kahit sa madilim na ilaw. Talagang mabuti ang iBerry para sa paningin. Hanapin ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Forward, let us continue to trust in one another, our shared Ilocano values, and in God's guidance as we build a stronger, more united Ilocos. Ensuring that Ilocos Norte remains a province that not only preserves its culture, but also propels toward a sustainable and globally competitive future. Let us keep the light of Christmas burning brightly in our hearts all year long. Meron po tayo mga food packs, pati meron po kami maititigay nga assorted vegetable seeds, fertilizer, organic fertilizer, at ang mga corn seeds para meron po kayo pang tanim kulit. Sa isang food pack, merong 6 na kilos na bigas, may sari-saring canned goods, 10 sachets na tulad at kape at may mga noodles din. So, ito po, meron po tayong 319 na isla pamigay na sa Helip Food Pass.
manalon ken mangalap ti banwal ko. So as we imagine vision, equity, and inclusive development, where every Ilocano, especially our elders, can live with dignity, surrounded by love, respect, and compassion. Sayawan ti local government unit ti pinili nga idadaulo ni Mayor Romel T. Labasan iti 4-Piece Partnership Summit 2025 ana isang at iti Oktubre 24 kadaytoy atawen iti Aloha 808 Resort Hotel, Lawag City, Ilocos Norte. Naawat dati parangal ga po kadagiti sumaganad arason. Panangidaulo iti 4-Piece graduation ceremony, panaka-include iti 4-Piece budget iti 2025 annual investment plan, tuloy-tuloy a suporta iti implementasyon iti 4-Piece iti Ilocos Norte, 5 nga agsusurnod atawen a partisipasyon iti biggest search, panagbali na miyembro ti Millionaires Club ga po iti 1 million na pondo para iti 4-Piece. Naipaimet dagiti sumanganad a pasidong Miss Rosalie A. Pidal, Barangay Buwanga, Regional Natatanging Parent Leader 2025, Kenran Yagma Sakbayan 4-Piece Big, iti Barangay Aglipay, Champion, iti Probinsya ken second runner-up iti Region para iti Model Biggest 2025. Iti panangapakita ti panagtitinulong na padayawan iti pinili kas maysa kadagiti nang runa coming ti 4-Piece iti Region. Para ti RPN DZRL Batak, Chino Arzadon reporting.
And I would like to recognize our NCIP Provincial Officer, Attorney Jesus Agbayani, along with po ng NCIP Provincial Legal Officer, Attorney Chief Fortress Queta. I remember po kami ni Chief Fort, ang tagal-tagal po namin hinanap ang IPFR, yung representative, di ba? Ang tagal-tagal, and so we're very, very happy na napili namin po ang ating provincial IPFR. Ito po si Cheryl Tabangay. And of course, I would like to recognize yung mga kasama ko po sa Sangguniang Panlalawigan. Nandito po si Anson Chua. Nandito rin po si Marlon Gonzales. Nandito rin po si RJ Carinas. At ang representative po ng ating congressman, si Congressman Sergio Marcos. Nandito po si Rafael Batista. And nandito din po ang ating mayor ng Karasin, Mayor Robela Gaspar. Kasama din po ang Vice Mayor, si Adele Gaspar. And also ang SB member na si Anita Aguinaldo. And also yung mga municipal IPMRs din, nandito. Pwede tumayo po kayo para ma-recognize naman kayo. Nandito po for Nueva Era, nandito si Dario Mablay. Ayan. Nandito sa Dumalneg, si Mylene Santos, and she gave me a very great introduction. Nandito siya. Sa Kanasi, si Roxel Vicente. Ayun, sa likod na likod. Sa Adam, si Gloria Alicay. Ayun. Sa Bintar, si Macario Gudayan. And also we have representatives from Pagudpud, Banggi, and Solsona. So really, you are all very well represented, and it is so nice that you are here, and we honor you. We honor all the what you do as the IP members dito po. And talagang it is a beautiful day to celebrate 28 years na pala ang pagre-recognize sa inyo naman. Yes, so talagang we also celebrate the rich traditions, wisdom, and spirit of our indigenous people. Nakikita po natin sa lahat ng cultural presentation, ang gaganda din po. And I mentioned to our one time nagka-meeting po kami, nandun po sila Mayor Rivela, pati si Francis Espiritu, and all the others that were there na we can really showcase and do experiential tourism para ma-expose din naman ang mga culture and traditions ng mga IP members na talagang maipagmamalaki natin ang kagandahan ng mga kultura ninyo, mga tradition ninyo din. So from the bottom of my heart, I want to thank our indigenous communities, their leaders, and everyone who worked to make this celebration possible. Your dedication to preserving our culture inspires all of us to do better for our children and our future. The provincial government of Ilocos Norte remains committed to supporting our indigenous brothers and sisters by protecting your heritage, providing opportunities for growth, and ensuring your voices are always heard. Your stories, your songs, your ways of life are the treasure of our province, and a guide that teaches us the value of unity, respect, and love for our land and people. With our guiding principle of Servisyo ang Mapagkalkan, we continue to serve you with care and compassion, like a family, ensuring that no one is left behind. Let today be a celebration of your strength, a reminder of your importance, and a promise from all of us to continue walking with you hand in hand. Agbyag Takiti IPs, Agbyag Ti Ilocos Norte, Diyos Gunay Pilipina. Thank you so much.
Dinigan nyo di programa ti Sirmata ni Ilocano con Radyo Ronda Balita Morning Edition. Pagingganan tumanan ito na bigat at yaman kami iti ingkay panagdengeng.